Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Anyag katawaan. Ay! Daytoy impos ni Marikwa ng apicture na. Ay na, makikita ti bilbil na. Ay! Aw, kita, Nan, kita man. Wow. Pagbagay na. Ay! Kanay, kita umpay titumeng na. Nagnisay tayo na yan. No sakti kastoy titsura na. Ay, saus. Jakon agipos akasta. Hoy, sumanting ka man tuyang. Abang ano da makangilkin ka akaro ba? Pati rupa na. Ay na, mangrugin nga kurat-rat. Ay, puraw amin ang tibok na. Ay! Anya ko matbibi ang mau. Ha? Nauyaw ka launay, Mike. Kahit pudno matibagbagak. Hay, nembagpay kanyak Tauray bakutak. Basit lata ti bilbil kaw. Kaun, nakinis ti rupak. Sana kurat-rat. Nagadulagi din uyawan. Ika man kiti gumatang ititinapay. Tapno da ikapita. Ayan ti gatang kaw. Tamapan kuman kita ni Marikwanang. Alaam, di sa nga gasot ko, di tawalik ka. Sige nga raw. Naan ano day tarupa, Maray. Kasla madumati kamurom. Kan kurat-rat pa yan. Anya ko maitanoy madaw. Kung namulan asino ka mangagsasaaw, aging pipintas. Siya ka day, tibagbagam nga aging pipintas. Kano napasagidan ka, kaya tasawan day tapod, no? Apay nga minapakibiyangam dagiti kamurok. Gumatang ka, no gumatang ka. Ti lalaw-law at might. Ay, baak! 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 Yan! Apay ngay guyod mo ti bukaw. Ti ko nam sana ka bumanas. Ipungot ka man mat. Nanagulay ko ti boko. Tuyang ikatam! Ti ko nam, nagpabakat ka. Ay, saan? Baak! 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 Anay ka. Day tiba-tiba ka ba? Nagaw. Isak matuntikin og taram na natuyang. Ay, anay ka. Ay, anay. Apay, gusto sila nga mamasabat ka. Ay, anay ka. Nagsakit. Tibagbagik ba daw? Anya nga ro tiramida. Ay, yung kabalsan ni Marikwa naganay ka. Sige matan aba daw. Isakit nakmut Ay, Jakot magustuhan day tar aramidam. San ka kadi amasyan kanyak ba daw? Apay kumaamasyanan ka, tuyang. Gonggonam Asino nga minti nang ibaga, amapan ka makiapa. Di ko mapan ka lang gumatang ititinapay. Jak imbagbaga nga uyawam ni kagawad kwanang. Nalay, agawam, timag na. Ayan na ikaw, anay. Jaksan makapag na. Nagsakit, tisikat ka. Gonggo nama. Ay, anay. Anay ka, anay. Day kapay nga agad anay ko araw. Anya tinasakit. Anay. Day ito'y lupukang kail. Apay, anya tinapasama. Siga man lang ti mga istorya di pa. Nagsakit na talaga ti lupuk. Anay. Ano tilupon ni ko araw, di pa. Kuha, Kapitan. Kinugtaran ni Nana Tuyang. Apay nga. Kastoy nga main, Kapitan. Nalabsan may Nana Tuyang kan kagawad nga agpinpinungot. Anay. Idi anawaan may. Anay. Ni Chip Kwarog matan tinakugtaran. Anay. Ano?
Hindi tatipod naman kailan na ka. Kasanuyo nga inanawa ida. Binaybayan mi idan na. Di damot agpanawa. Di bayam idan. Uray man nagpinatay da. Ay, mati kasta kay bagbagam kwaro. Nay, kunayo lang day ta. Tasan ada kayo tinatangran. Marikwanang, gumatangak man itimay sa kilo nga asukar. At ito'y tibayad ko. Dayta ka dilaang, Maray. Wan. Nay, ano day tarupam? Nasugat man. Ay, nagapa kami nga ron ka ni Marituyang itay. Apay ang nagapa kayo? Nagaduma kami na dildilawan na. Uyawan na laamin. Ay, saan ngamin anasaya tinaramid na. Wana, gapoy tipong totkaw. Naibagak nga gimpipintas. Kaning guyod ko jebado na. Iso adi narupnak. Anya, naimbag man, ta saan kayo nagpinatay? Imbag ko nam, tasimangpet ni kabadaw. Kat inyawid na nituyang na. Ay, unay ba't ngaminan ni Marituyang? Ay, imbak bakit nan siya mati kinauyaw na. Wan nga rod Bimalisak mata na. Tanagado ti nagsakit ngayon balbalikas na. Husto matkit day. Taib pakitam asaan ka amabutan kan kwa na. Bareng agnakam. Enteng, amom ka day. Eti? Nagpinungot ka no da Marituyang kan Marikwanang. Ay, imbagan ni kwaro kanyak dayta. At ni kwaro na iraman anak kong taran. Anya, ay, kasano na pasamak dayta? Agan anawa ni kwarog. Agam di damat pa anawa. Ay, nimot ngamin Marituyang numaminsan. Masobran na ti pananguyaw na itipada na tao. Kat bagbaga aman da di ako marig. Apay, dumngag nga ta. Ni badong tupay nga asawa na kat di nadenggan. Syakpay nga ta. Urayak nga rudin ko may agreklamo ni kagawad ko na. Amumatan inteng. Man nakaawat ni Marikwanang. Kas itinao di apanagapadak ni Marituyang. Isumanan tinagpakumbaba. Sa dino ti papanamba daw. Paano ka jitersina ni Marikwanang? Kunakmet ken kaasaan kan amak mapan ijay. Apay kumasaan? Amom nga rin nakagurgura nakday di abaak. Mapan kapay la ijay. Tay takat jay kunak. Sika tinakabasol. Sika apay lang mat tinangato ti pride na. Kahit anya kumaitano na nga to ti pride kaw. Alaki din. Ingkagkid daw iti pamakawan kini Marikwanang. Ha! Day tati pulos ayak aramidan. Talaga na nga to ti pride mau tuyang. No saan ka pa'y lang agnakam, makamukan iti biyag mau. Aray! Anyat gatangam, kabadaw. Ay kwa, ay saan nag-agumatang, Maray. Umayak man nagkid daw iti dispinsa. Iti inaramid ni tuyang kukin ka. Maudin itapakawanag ni tuyang mau kabadaw. Intun ulitan namanan, tinaramid na kanyak. Agdimanda akaw, isabagbagaam ni tuyang. Kanayon ko matabagbagaan, Maray. Talaga natangkin ti ulo na. Hindi ka madanagan. Ulit-ulit abagbagaan, aging katagnakan. Wan, kasta taramidam, kabadaw. Nagngatong tubat nga menti pride na. Ay! Apay ngagkatkatawa ka man, ay. Ay na, nakakatkatawa mo tinpos ni Maribanang a picture dakin ni Kapitan. Wah! Ay! Tuyang kaya. Matawi, kita Ay na, puro piklat mo tirupa ni Maribanang dito'y picture da. Kit ni Kapitan Mait, ay na, kasla na kupit alata tirupa na. Ay! Dita ti paglaingam, tuyang. Ay na, no siyak ti kas di tirupa na. San kun nga i-post data picture, may. Ay kat bayam ida Man nakibiyang ka. Agyaman ka kiday.
Tasaan akas itilangada tilangan. Na, agsardeng ka man. Mauwa akong kan katuyang. Tibaban kan, ala. Na, talaga gayam asaan ka nga agsardeng aka. Anday ka. Apay nga atin ni Babnak. Gunggo na ma. Ay, anday ka, tingipeng. Dore man mabungal ka, tuyang. Tapno agsardeng kanyag katawa. Ka. Nasken alumabasak pa'y dito'y tersina ni Baakwanang. No apay mengamin nga awan ti sabali adalan. Na, agdamot gayam dita ni Banang-Banangan. Ang mga nuuyawan da, no makita da abong alak. Ay, inayadat timad na. Tapno saan da makadlaw. Inayad laeng tuyang. Inayad. Mari tuyang. Sa gino ti papanam, kan ape anak ka face mask ka. Wen nga rod, adda ka di ilamlamang mo, Maray. Nakita dakpay lang. O silapak man kidida. Nay, Maray, apay ngay agkusilap ka. Uwang nga rod, Maray. Di ka pa ag-sound. Panagkunak. Aday lamlamang mo. Apay ayaman nakibang kayaw. Lumabasak lang man. Na! Ay, makitam day jay, Maray. Kaaduan tatiag katawa, Marikwanang. Papigsahan tapay, Maray. Ha? Ay! Ang sardang kayaw! Anyaya si kasawan niya! Ay, nanano tangiwa mo nga, Maray. Bungal ka mo time. Ay, una yan. Kay! Anya kumaysa ng bungala! Ay, ang katawa tapay, Maray. Banang. Katawa! Na! Kapitan, umayak ang reklamaw. Sino ti reklamo? Davanang kankwanang. Apay, adat inaramid daking ka di mo nagustuhan. Limabasak isay ijay ayanda. Kaskasawaan dakis din. Tabungal kano. Aya. Wan, kapitan. Ay, Kaya bamsoy da. Tagsasarita tayo dito barangay hall. sige, tay bagak to kadakwada. Ha? Nasayat no kasta, kapitan. Naskanyag songbat da. Abay ka manganin. Anyat sang-sangitan kaya. Anyat sang-sangitan kunak. Kiras kasawadak itay. Asinaw. Dakwanang kanbanang. Apay kinatawanda ka. Siyempre, bunga ka ron. Bason mo dahil sa'y babaw. Bravo! Mayak tuyang. Na, kasano anay bagamti ka sa? Ita, amo ka tirik na ti maoy-oyaw ken makatkatawan. Tuyang. Adtoy ti kapem, inteng. Agyaman nakdungaw. Agkapi ka lang dita, tadapay nasken nga aramida. Ay, mabit lang. Apay, Pudno ka de. ti anya, Pudno ka de. Akinat katawan niya ni Marituyang. ay kunaklakit din no anya. Wen, kinatawaan mi itay. Apay mat akinatawaan niya. Kasano kat bungalmet nga minan ni Marituyang. Ay, Tindibabsamot ni Paribadong. ay, amuyaw niya. Ti anya, ay diritsum nga min Apay aya aputad ti panangibagam. Amuyo ka di nga imay nagreklamo ni Marituyang. Kat inreklamo na kayo kani kagawad ko nang. Kat, kaano tayo nga rog nagsasarita? Ay nakasagana kami asumango kan kuana. Anyat araramidam dito'y katrabien, Maribanang.
Ada na patag nga ibagakken ka, Maray. Anya day, Jay. Nagreklamo ka nun ni Marito yang ije barangay hall. Nagreklamo, takinat katawaan ta. Ay, tumpak, Maray. Saan ko akabutan day, Jay, Marituyang? Uray siya ka. Kano iso ti manguyaw kanyak ide. Kaslasi na perfecto. Isumot tinauyaw kan katkatawaan nak ide. Sa ita kundi reklamaw. Winga Road. Awan pagbabawyak anang katkatawa ken kuana, Maray. Oray siya. Tapna mo na mo't atirik na ti mauyaw kan makatawaan. Itaman pa'y anasapa ka nag-reeg. Mafanak ije barangay hall. Amam tuyang. Amangan no si kalaeng ti mapabainan no mapan kalaeng ijay. Saan na mapasamak deta? May pasigurado. Nasaysaya at mutlaeng no awan kaapam. Adalim man tagpakumbaba. Deta ka diraan si Magam, ha? Talaga ka di adi nagdengdenggahin tuyang. Kaya't mo malayin taktibabon ka, ha? Sigay! Na, Padasom lang ba daw? Tauray siga! Ipabarangay ka! Sa kamadlanan, buset! Nasapa ka ba't, Mare? Wan, Kapitan. Saan na mabali na maladawa? Ni pare badong ngay. Ay, saan nyo umay? Nay, apay ngay naging gaita. Awan pa'y lang da maribanang kan marikwanang. Ay, saan ka madanagan? Sumangudakan ka. Di da ka itarayan. Kwarog! Abang. Sa dino ti ayan daan tayo, tanay. Agur-urayan ni Marituyang! Rugyan tayo nga rodan, ta kumpleto tayo mutan. Imay ni Marituyang idikalman, takat katawaan nyo kanaw. Banag, kan kagawat kwa na. Iti kayat na. Agsungbat kayo iti inarami dukan kwa na. Anyat may bagayaw. Pudno a kinatawaan mi ni Marituyang, Kapitan. Gaputa kayat may langay kaniti pagnakman na. Pudno dayta, inteng. Awan ti dakas apanggap me. No dikat, iparik na milaang kan kuana, tirik na ti mauy-uyaw. Tako namin ngamin, nga amangan no dayta ti pagnakman na. Angam, kasla nagbidot kami mo't gayam. Ta isupay latin na nga to ti pride na. Wag! Naskanyag multa kayo itinarami do kanya. Apa pagmultaan na kami ngay. Saan ka di nga inuy-uyaw nakmat iday? Malagip mo day, Jay. Saan ka mo ta pinagmulta? Agamiris ka anaimbag, Marituyang. Awan mo't katidakas na no ibabambasit ti pride mo. Nangag mo, Maray. Di ko na pa'y nikwarog kanya. At nairaman pa'y anak kong taran. Nagapakay nga ron ka ni kagawat ko nang. Agam, saan ta ka aminulta? Kapitan. Amo, Maray. Saan anasayat nga uy-uyawam ti pada mataam. Kitam! Gaputan na uyaw ka. Gandi mo amo ti agpakumbaba. At tinibab na ka ni pari badong. Iso nga agbalbaliw ka, Maray. Saan ngamin anasaya at nga uyawan? Kan katatawaam ti padam a tao. Anya nga ita? Nagsublimat lakan ka, ti madi nga aramid mo. Ala sigay! Ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ken daytoy nga estasyon. Ayaman kamay itingkay panagdingag. Kapitan Inteng.
naimbaga, nasapa manan ni Tuyang ang naglaba. Ay, agpalaba aglatan din kwa na. Badaw, dahil kanila ang kipalabam. Ay, isaan? Adupay ditaw ituyang. Umay mo nga ron ipanditaw. Sikan ati umay mangala, tada na patagararamidek. Na, Sikan ati umay mangala. Please, tuyang. ay kat isaganam nga rudan ata day tala mangalan inton madamdama. Thank you, tuyang my loves. Day takot ti kayat kukin ka. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Tuyang! Apalampig sa ti panagkantam. Ay, Nakalabaga ka din. wen, nalpason. Adda akong dito'y kusina. Aglot-loto ak iti kanon ta. At dapay paaramid kukin ka. Anya day ta. Inka man kidi gumatang iti asukar iti tirsina ni Marikwanang. Ayan nga iti igasang kaw. Utangam pa'y lang bayadak taw. Anya? Ala, dayto'y kwarta kong tigatang ko. Ha? At dapay kwartam di tuyang. Kat adda Nasayaat nga ron no kasta. Ala, ingkanta na makakapkapi akon. Ala, bantayam nga ron to'y lutlutwag. Kan mabitla ang tagsagay sayak pay. Masapul pa'y laeng ayaday ta. Ingka kinay. Angat oras ay. Awan pa'y laeng ni tuyang. Mapanlagumatang iti asukar iti tersina ni Marikwanang. Gamaging ka ita, di pa simang pait. Ay, agsagana dahi dyan, intun makasampait. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Hoy, tuyang! Agawam ti magna! Makakapkapi akon! Dito lang tersina tinapanam! Nakabaybayag ka, sumangpay! Jaski ka! Di ka kumamot agungot Ado nga mintigat gatangan dagitay sarsarunwek. Mabit man lang. Ay. Adamadlaw ko kun ka. Apay akas na tilangam ita. Ay. Adda ka din nagbaliw iti langak, badaong. Pimintasak ka din iti matang mau. Agpudno ka man kanyak tuyang. Asinaw ti kasinsinnarak mau. Nagulo-gulo day tabuok mau. Kat baliktad pa day tablaus mau. Anya, ay nabadong. Kasano asaan anagulo to'y buok kaw. Kat no sa anak anagsagay say itay imbaon nak. Kan basol ko pa'y ayano baliktad ti badaw. Awan mat ngamin kuryente tata nakat off. Kasanaw, di tamat nakabaybayan. Iso ajak makita no baliktad no saan to'y badaw. Tila pampanunutom dita. Agpudno ka kanyak tuyang, ha? Ay nabadong, agim-imon ka man iti anginin ako nak. Lakay kan baketan. Anya pa'y lati pagimunam ngay. Nagsapa pa'y laeng nakapulis ka manan tuyang. Papanam? Mapanak iji barangay haul. Adda barangay asimblay. Agpulis ka kiday, taagkuyog tamapan. Mapan ka makibarangay asimble, kasta ti kawas mo. Awan mat maditi kawas ko Sigod mat ablaus kan paldak day to insuot kaw. Malakit day ning kagsukatan. Adda ka no freelance ko na ni kapitan. Ay, saan ka mapan? Apay kumasaan? Ang mga agpapansin ka manan. Agpapansin ka kini kumparik ng inteng. Anya? Ay sos, no di mo kaya't timapan, saklatan. Saan ka mapapan ko nagnay?
Marituyan, nakasagana ka kaday. Nangagmaw ba daw? Adda ni Mariba nang ditaparaangan. Ay, nakamangay no adda. No ibagag asaan ka mapan? Saan ka mapan? Naawatan, ha? Ay, Maray, agawaan ta timagna. Ay, Maray, apay akas laagong ungat ni pari badong. Kat mapantalaang mat makiasimble. Ay na, dinak nga rod palubusan arumwar, Maray. Tamangan ka nuno adda sa bali akasinsin narak ko. Kan agpaspasiksi akpay kanaw. No kasta, agim imo ni pari badong. Ay, wun, Maray. Amin nakasaritak pagimunan na. Paritan nak arumwar. Agam, saan ko apat pa dyan? Apay kumangay nga agkulongak. Awan matdakas nga aramidag. Ay, si kamot nga rod no kasta, Maray. Wun nga rod, Maray. Nalabos ni Badong. Ay na, no jakla ay ayatan. Ang mga nupinanawakaon. Tila pagim-imunan na. Naimbagtan na kaumay ka na natuyang. Sapay istrikto ni Tata Badaw. Siyak pa'y tikunam, kwaraw. Saan ang mabalin alakdanak ni Badong? Mala, agtugaw ka nga rodan. Mabalin ka di nga ijay sango nga agtugawa, kwaraw. Ha? Apay nga ijay. Napunumat din titugaw ijay sangaw. Sana masapol nga ijay sango ti pagtugawan niyaw. Kwa nga may medyo tuli nga. Eh, napunon ije sangaw. Sige mutin kapitan. Medyo tuli nga. Iso anas kan nga ijayak sangaw. Tapno mangag ko ti pagsasaritaan tayo inton madamdama. Wala ikaagala iti tugawam. Kat ikargam ije sangaw. Apay nga awan pa ni pare Badong Marituyang. Di na kaya ti umay, kapitan. Dani Tata Badong. Day, ni pari badong mati umay diti barangay hall, Mare. Kaya nagpigsapay ti pukaw na. Bay amdita nga agpukaw, Maray. Tuyang! Tuyang! Kasaritan pa'y Maray. Ang mga magiskandalaw, sapay ado ti tao. Itay ka pa nga orayan, Tuyang. Nalpas ba't kaya man ti asimbliyaw? Ngam aging gaita. Adda ka pa ilang di tawi. Kalkalpas mila ang anangan, Badong. Ang mga no kayat mo matimangan. Ingka mangalay ti plataw. Ado pa'y tinabati nga adubaw. Jak kayat timbangan, Tuyang. Umay ka laing sukurin. Ala, umay kan. Agawitan. Anya? Ay, naimbagtay may kapare. Bangan kan. Saanin? Ay, saan ka ngagbabayin tadat tayo mo? Umay ko laing sukunan ni Tuyang. Itapay asukunam. Ang mga noad naman ng milagraw nga aramidan na. Ay, Badong, ibataman ti imak. Adata dito'y sintraw. Nakababain. Agtalaga man. Asinaw, tinangibaga ang mabalin mo ti mapan makiasimblay. Kung nakmatkin ka, saan ka mapan? Ibatan na kunak na Nagadun ti tao ang makakikita kadata. Uray man. Nakababain nga raw. Dahil taaramid mo ti nakababain. Ayun ay kamatan, Badong. Asino kumangay ti mang kursunada itikas kanya. Adda na kay pagakanya. Adda sa bali akatwan. Asina? Basta, adda. Di mong damagan no asina. Ay na, Badong. Ang mga numang rabrabak laang dayjay. Takayat na taadadaulon. Ay, saan? Mamati akapod no timbagana. Iso asaan ka naglibak? Ala, darasan, ituloy tan timag na. Anay ko, inak iguyo. Katingam. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know there. Nasapsapa! Yung nakalalaw ka di Tuyang. Para ka di dahi iti lalaki ang akanta, ha? Ay nabadong namin anon nga imbagakan ka. Nga awan sa bali akasinsin narak ko. Di ka man aging didiam mo di Tuyang. Ada nakakita ka na kayaw. Nag-sweet kayong tupay. Ay nabadong pang ngaasim. Ta isardeng mo dahi ta panagim imon mo.
Pangipanam ka dagito'y nakasako anatang. Isursur ko dagita. Dagita, tibunga tinateng nga imulak. Ay. Saan ka rumrumar tuyang? Na, apaya saan? Amang ano adamanin kasi narak mo ijay Ay, unay mo't dayta na panagpampanunot mo ba daw? Nay, ni Kwarog nagpukpukaw. Ay, Kwarog! Anya ti bagam! Umay mo alam ito karne ti babaw. Mabit lang! Sige, tayo nakalaan jay itad ni Kwarog. Nay, Kwarog! Asino tinangtad dita? Nyanggal ko kapitan. Para kano kada kayaw. Sobra kano ngamin tinapartida idikalman. Iso nga inuwaras nan. Ay, thank you, Kwarog. Oh, adto'y tibunga timulak aparya. Pagbingayan nyo kin ni Kapitan, ikam tumutin ani marikwanang. Ay, ang giyamanak na natuyang. Oh, adto'y ti ilutom asidaan ta ba daw? Masapaak amang isursur itinateng. Tapno adda igatang ta iti asukar. Kunak met asaan kan ama pantuyang. Nagtangken ti ulam. Kan anya, tinagsaritaan niya kinikwarog itay, Apa nagbayag kayo nagsarasarita, Pati ni Kwarog paghimunam. Anya ngamin ayati makagapo nga gimimon ka. Kat no pangitakmal. Asino nga iti mangayak kanya? Ay, sana siya ti karkaritem, tuyang. Kaya't mun siyamat ti makaraman kanyak, Ha? Saan atila papapanam, Agtalinaid ka layangan dito'y balay. Saan ka na rumrumwar? Ay, unay kan. Inakla isursor dagiti natang. Rason mo lang day tatuyang. Ngam tipod now, adak asin sinarak mo. Ay, makaumakan ba daw? Pag-imunam lakit aminan. Makaamu ka manlangan. Manipod ita sa anak kon arumwar. Ngam sikati makaamu iti amin. Tandaan am dayta. Ay, busen ti danom tatuyang. Awanan ti mainom, pagluto kan pagdigaws. Ay, kat makaamu ka matin ang agsakdo. Sige, siyak man lang ti mapanagsak daw. Nasaysaya atan ti kasta. Taday ta ti malala ti kaiimon mo. Ita, aramidom amin. Di mo namnamaan at tulungan ka. Kargag lang jay dua timba, si kamatan jay dua. Ay saan? Jak kaya ti rumwar. Kabailam day tang aramidon. Karga ampay jay dua adram ijay bathroom. Di nagtulungan? Saan? O di saan lang, kabailamay. Very good, Badong. Nakasakdua ka, tuyang. Nasaya, mala, agkapi kalataditan. Kanyat linuto masidaan taya. Awan. Ay, una niya. Ato iti kwarta. Inkaman kiti gumatang iti dua sardinas kan dua noodles. Nalipatam ka din, Badong. Saan amabalain arumwara? Tama nga no agimon ka manang. Iso asikalatan ti mapan. Nabanugak ang nagsak daw. Ita, siyak manan ti mapan gumatang. Kat no di mo kayat arumwara. Di sikalatan ti mapan. Ay pangaasim mo tinatuyang tatulungan na. Ay saan? Kabailamon day ta. Nasaysaya at matlang ti kastoy. Tapno awan ti rason nga agim imon ka. Kumatang akman, iti dua sardinas, kan taluan noodles, mare. Mabitlaang tamangalaak, Kabadong. Adto yan, Ay, thank you, mare. Ay, wanggayam. Manungal daw na saan ko nakit-kita ni Mari Tuyang. Maday jay balay may mare. Busy. Amangan mo't nga pinarita marumwar. Apayasan ka makasumbat. Ay, kwa. Sige, mare, inakaon tanay. Rabiin. Sapay awan pagsilaw ka. Napanan. Di na pa'y sinumbatan, di namdamagag. Kundi na pa'y binayadan, di nala na sardinas. Matadahilan dagito'y natang tuyang.
Di mo ka di mapan isursur da kita, oy. Sanon, apay kumangay nga isursur ko, katagda ka nga raw. Nabandog akong tuyang. Awan mo't aramidam dita. Agil ilad ka laing, mate. Siyak laing ti agunggunay dito balay. Ha? Di mo mo't kayat arumwarak saan aya. Ita, aramidum aming dagiti maaramay. Ay namasyan ka matan ato, yang. Dayta ti maalala ti kaiimon mo. Sige. Siyak nga rodan ti agisursur ka dagito'y anatan. Si kanto matan ti mapan makimiting iji barangay Holinton Bigat. Ay saan? Si Kantulatan. Na. Kabailam nga aramidun amin dagita ba daw? Na. Saan mo matakasapulan ti tulong ko kay? Na. Apay, saan mo nakabailan? Kurang Kurang payday ka, tapno agnakam ka! Rabiin, ngam saan ko ang nakikita ni Marituyang arimwara. Jak amo Amangan mo't noan niya ti araramidan ni pari badong kankwana. Sapay kanayon nga agimon day ja kumparem. Kasanulaan nga no adadakas nga inaramid na kan ni Marituyang. Awan mo't siguro. Ganag mo na ya. Mapan mo man kit di sarungkaran ida ije balayda. Masapul aya. Ay, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, inteng. Sikat ti kapitan. Iso arumbeng laang amapan mo kitaan ida. Saan ka kadi amadanagan? Saan nabalitan nakitaan inton bigat? Apay nga inton bigat pa'y laang. Rabiin. Saan nabalitan pasiguradok amapanak no bigat? Panay! Ganda ka kanindita! Ni pari badong matyag pukpuk kaw. Kailo kat tiri daw. Apay ngay may ka dito'y balay. Kat na Rabiin, ada masapol mo? Pare, tulungan na ko ma. Ngamin. Anyat parikot mo? Netuyang pare. Anyat inaramid mo ka ni Marituyang. Dilang ramsamutan. Kanayon kanong ngamin ti panagimon mo. Agtal na kakadidong ta siya ti mang-interview ka ni Pari Badong. Pare, di naktultulungan ni Tuyang kaw. Di na kaya ti rumwar. Isak matan ti agisursur ka dagiti nateng may. Isak tagsak daw. Isak ti mga ramid iti amin, pare. Diyak kaya ti agawid ita, pare. Masiksikuran amangkit kita kin ni Tuyang ang nakailad laeng. Saan anasaya ti kastangar aramidan ni Marituyang kan ka pare? Kasanumat ngamin, pari Badong. Kanayon kanu ngamin mati panagimon mo. Pudno pare? Saan mat pare? Kat noora ibagak amabalin na ti rumwar kat di namat latakayat. Ay maturog tayo pay. Mapantay unto iji balayo inton bigat. May bagag sa pamparay. Kumusta nga titurog mo dito'y mansyon may kanibanang dunga? Nasayaat mo't pare. Banang! Dunga! Kunak man nun nagipapudot kan iti kapitayo? Adar aramidat, inteng. Si kalatan busy kami ka ni Pari Badong. Siyak pala tibaon mo. Ay na, inteng. Ay masurunak kan Mamingsan pa. Ay, joon libanang dunga. Si Kamit, siya kung tagipapudot iti kapin may. Ay rumbag lang Pare, mabuting ka ba't gayam kin ni Maribanang? Tian niya aga po. Kat no madlaw mo't pare. Ay, don't talk. Mga nagbabawi akit saan ka tulungan iti parikot mo. Ay, sige. Sumarding akon, pare. Rumbag lang Hindi nakalkalabanan. Ay, inteng. Anyaman, antay tayo bagbagang. Ay, kwa, awan! Adala pagsarsaritaan mi ka ni Pari Badong. Ituloy mo ka dito, aramidim. Manaktak ka. Siya kung ti mga sikaso ka ni Pari Badong. Ay, pare. Ay, kapita pa. Kalpasan na. Kadwain ka iji balayo. Agyamanak, pare. Nay, Badong. Apay nga kuyog mo ni Kapitan dito'y balay. Agsasarita tayo, Tuyang. Saanin ang nasaya at tangar aramidan? Kasano asaan? Saan ka di akastoy ti kayat mo, Badong? Ay, aguri ka man. Anya ngamin ayat ti makagapaw no apay adi mo kayat atulungan ni Pari Badong, maray. Di na ngamin kayat arumwara, Kapitan.
Tunggal rumwara. Atapon na, nga kano sa bali akasinsin na rakap. Na, ay puno ka di pare. Ha? Ay... Saan laday ta, kapitan? At dapay, pagim imunan na amin dagiti kasarita. Uray da kayo kinikwaraw, pagim imunan na. Na, ay puno ka di timbagan ni Marituyag? Ha? Ay, kwa, jay... Apay asan ka makasumbat? Makita, basol mo gayam? Ha? Saan nga min anasaya at ti agim imon pare? Ha? Agbalbaliw kan. Tama nga no, dumtang ti aldaw, ama uman ni tuyang mukan ka. Ay, tatabadong. Saan anasaya at ti agimon iti awan met kinapudno na? Taday ti pakadadaulan ti relasyon nyo kininana tuyang. Panagtalak iti asawa ti kasapulan. Hala, sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdengag. Kapitan Enteng. Anya ti pampanunutan, tatabadaw. Ado, ti pampanunutan. Kasano ka ada? Basta ado. Tangad-tangad mat deta balayo kininana tuyang. Plan-planuwag nga raw. No kasano apapintasin day tabalay me. Sige, tulungan kan amang panunaw. Ha? Sige man nga raw. Di mo ay amaw analai nga kakarpintiraw. Ne, jak amo day ta ah. Nalai nga tatabadaw. Sige man nga raw tulungan na ngagplanaw. Nga madabayad na. Na tulungan na klay ngagplano at dabayad nan. Una, nalakaya timang planaw. Sige. Tulungan na nga raw tatangdanan ka. Kapanan nyo ka ni Kwarog. Mapan kami mangala iti panaw, Kapitan. Ano nyo? Basta imbaon na kami matlatan ni Tata Badong. Arami din dan sa jay balayda. Ay, panaw? Una. Ay, unay mo dayta balayan. Apay nga agkatawa ka nga Kapitan. Saan nga uso ti panaw a balay ita? Balay lang ti nakakaasin no panaw ti pan nakaaramin na. Maray, arami din damot gayam day tabalay damari to yang kan pari badong. Wun, rinugyan da iti napalabas nga aldaw. Agpabunag mat ni pari badong itinagado apan aw. Wun, panaw sa ti pagatep da. Ay, lakit di Maray. Ay, kat no simentado amin ang abalay dito'y barangay tayo. Awan siguro ti kwartada. Agpatarimaan da pa'y langarun iti balay da, no panaw lang ti aramaten da. Ngarod dahito'y tupay tersenak, sementadon, tasaanan nga uso ti panaw ita. Ay, talaga mo't asaanan nga uso ti panaw. Diyay tupay balay may, sementadon. Anggal, mapan kami agbunag iti kawayan. Ano nyo? Ipapabunag ni Tata Badong. Na, kalpasan ti panaw, kawayan ti pabunag na. Awan siguro kwartada pagpasimintuda Ay, kaasi naman. Namadamot pang tangdan da kada kami akarpintiro da. Ay, tasaya at tangdanan da kayo? Uray idi tinulungak ng plano iti balay da. Tinangdanan naklata. Anya? Unang kal. Naging papanunot aklang. Tinangdanan nakadagaws. Ay, mayat Panagkunak. Ado ti kwarta da tataba daw. Badong,
Ni Kapitan Samot, di nakatakder dita sangot ti balay. Ha? Ay, uwanyag pa isaw. Abay nga da dita. Akas laada plan-plan won na. Ay, aguray ka man, tasit gak. Apap. Aray! Aray! Si kamot gayam pare. Pampanunutan. Anya di pampanunutan. Dahito ipapaaramid mo apalay. Pampanunutan ka, mas may-mayan. Nudwala ang titawa na. Duwala ang pare. Wala, tasagay sa kayo kanituyang. Ha? Ayun anya. Sumit. One for you, one for tuyang. Ay na, naglaing kan pare. Ayun na. Ako pa. Naglaing kanyag plano pare. Planaw? Ay, apay awan lang ang tangtan ko nagplanaw. Ay, ada pare. Itad mo garudin. Ay, aguray ka pa'y pare. Kasano nga jiri daw na? Manaw tiri daw nga iparamid ko aya. Duamit lang tasagay sa kayo ni Marituyan. Ay, wala niya pare. Ay, na talaga naglaing ka pare. Pare, titangdan ko nga nagpanunaw. Ay, wan pare. Manuti kayat mo at ang danmaw. 5 asot win no siya nga libo. 1,000 pare. Ay, wala. Day talaga yan. Mas daawak man kada marito yang kan pari ba daw? Apay, anyat pa kasi dawa, mare. Ngamen, panaw kan kawayan ti ipapabunag da. Kat adun samot ti kwartada. Adumot nga min talaga ti kwartada di dan sa kayat akisayan. Di da kayat nga usaran a pagpatarimaan iti balayda. Isudala ngan diti kabildatan ti saan asimentado ti balay na. Ay, baybayam, amare. Ay, kasanon no agtudo iti nagpigsa. Ngarod kano agangin kunam. Ay, kat mayangin ati balayda. Ay, wan ngarod Isudan tuman lang ti mauy-uyaw ti balay na. Kasta mati kaya da. Ay, sabagay. Saan ta namas daw, maray? Talaga siguro adida kaya't agastusan na pagpatarimaan iti balayda ti ado a kwartada. Saan ka nagtagtagaray tuyang? Talaga mat asa anak nagtagtagaray. No damagan dakin ka no apay apanaw ken kawayan ti pagpabunag ta. Di kalata nagtagtagaray. Wen, aguli mo kaklatan. Bayam itang agsao-sao. Wala, makigtop dan tulatan. Isumay. Amansyon gayam ti ipapaaramid ta abalay ta. Agawad, umay kami man agrokod. Agrokod ite? Tisakupan ti arami din datatabadong abalayda. Anya? Kwa ngamin kagawad. Kasla karaman to'y nagpatakderan ti tersenam. Anya? Ay, sana mabalinday ta Isumati ko na ni tatabadong. Ay, sana ka manugo. Kasla nangag ko, akaraman pa'y di nagpatakderan ti barangay hall. Sana mabalain. Dakil agulo ti mapasamak no ipilit daday ta. Apay nga kapitan, tapapanawon dakmutin iji nakapatakderan ti tersenak. Sino timang papanawkan ka? Nakabadong kan marituyang. Dagada ka no dayjay. Ay, naglaing dagitan. Basta dalamang papanaw ti taon. Apay nga yakas na taramid da. Ay, saan ba't mabalinti kasta? Talaga sana mabalin, kapitan. Jakmut kaya ti pumanaw ijay Nabayagan na nakapatakder ti tersenak ijay. Ay, edi pa'y panawan ti hapon? Saan lang Isojak ipalobaw sa mapapanawak ijay. Siya ka, unti makisaritakin kay tinasaya at mare. Nasken a pumanaw kan ditay. Sana mabalain ka ba daw? Apay ko mapapanawon dak ditoy. Agpatakder kami nga rot iti mansyon me. Agpatakder kayo Agamsan da ka papanawon ditoy. Kanapay ko mapapanawon da. Wen tadagami da ito'y kinituyang kaw. Aniya? Daytoy jay mapa. Kitaem anay bagmaray. Daytoy abanda. Iso day tati dagame.
Mangrugi dito'y aging gaijay. Naa! Naglawa mo day tadagan? Igam ko nga rin ti pamanagnag, maray. Adda kanyak ti titulaw. Anya ti tulong ay bagbagam? Ijay lang mo ti bagbagam na Agsasango tayo nga raw ti barangay hall, maray. Tapno ipakitak man ka ti bagbaga ka pamanagnag. Apa masapol nga ijay barangay hall pailaan. Wala tapno makita mo't ni pare inteng. Nga ura di nakapatakdaran ni ti balay da kat kukwami pay. Ha? No labsan ti agsaw, maray. Da kami lang kinituyang ka ti rombang nga agyan dito kabildatan. Ay! Saan matakasta kabadaw? Kasta nga rod kalawa ti dagamay. Anya ngay nanatuyang. Rugyan min ti mangipatakdar iti mansyon nyo kinitata ba daw? San pa, Ikwaraw? Tanay, madamapay laang ti panagruk-rukod da. Ha? Pagpatinggan ay ati sakupan ti dagayaw. Manipod di taoy, aging gaidyan nakaipatakdiran ti balay mo. Anya? Nagkaraman di balay kaw? Wan, Kwaraw, saan kami laang nagtagtagarikin ni badong kaw? Ngam oray jay nagpatakdiran da angkel mo, dagami pa'y day jay. Unay matain, kaya't yung asawan, papanawan da kamain. No ituloy mi ijay, ti panangipatakder mi iti mansyon may, ay katuhan pumanaw kayaw. Amin kamay. Wan! Jak nga rod kaya atin, trabaho ka da kaya? Apaya saan? Katangdanan da ka mag... Papanawan da kamay. Madimot ati kasta. Agririta, intay. Sana mabalin apapanawon data dito nagipatakdaran ta iti balay ta. Awan maaramidan tayo no isuti kayat da. Ilaban tayo mat ati karbangan tayaw. Panagkunak talagan sa adagada da ito kat. Ay, duwadala ang nagijay nga agasawa. Talaga analawa ti dagada dito kabildatan Kayat mo asawan. Talaga pumanaw tayaw. Wala? Kat isudala ang tiag naod dito barangay kabildatan. Wala na. Agsasango tayo, intay. Agtutungtong tayo. Sige. Ay, uray gayam tinagpatakdaran ti balay mi ijay amyanan. Kat dagada tatabadong. Anya? Ay, kasano daytan ngay. Papanawon da tayo na ada tatabadong. Unay matain no papanawan da tayaw. Kat patakdaran da nga rod kano iti mansyon da. Makisarita tayo Ipilit damat, apumanaw tayo kanon, Chip. Awan maaramidan tayo. Mala ulimag, nakitaan tayo man ti pamanagnak nga ibagbaga ni pare badong ka ni Marituyang? Ato, iti mapa, pare. Ay, apay da ito'y amapa. Mangipanagnak. Amanipod igitirsina ni Marikwanang. Aging gaijay balayaw. Kat kukwame. Nay, apay ngay! Dahito di igam ko kasuratan pare. Kita mo na pag. Kita Marikwanang. Nay, wan nga agpaiso, kapitan. Ay, kita akman, Mike. Day basa man na laing mare. Adda igamay akasuratan. Mabalin ayang agkad-kad kayo, no papanawon da kayo, amay? Mabit lang, adala ang iyara sa askaw ka ni Marikwanang. Anya day tamaray? Sige, agin narasas kayo lang. Papanawon da kayong tumulang. Awan maaramidan niyo. Kahit... Aywanan niya! Anyat na ginarasasan dyan. Pumanaw kayo! Ay, tanangan matag sa o atuyang, di mo idakigkigtutan. Ay na, daytan tumulaang ti pagturungan na, oray man inayadak nga ibaga. Daytoy, tinagin narasaasan meka ni Marikwanang. Wan, pumanaw kami amin. Wan, inton bigat, pumanaw kami. Ay, kat mayat naragsak kan tuyang. Makapatakdertan iti mansyon. Angam nay, no pumanaw kami, awanan ti kukumare Marituyang.
Awanan ti kain inistoryam. Awanan ti pagututanga mi ti bugong. Kinawan mo ti kapitan, anaanos ang mga anawakan ka. Nukas ta nga da kaapam, gapu iti kinachismusam. Dua kayon tulaan kan ni Pari Badong dito'y barangay Kabildatan. Ay, anya ngay ti serbiday ta. Badong, anya ngay ti desisyon mo. Aguray ka, tagpanuno takpay. Narigat ti awan ka aruba na pare. Aguray ka pa'y aparay, tapanunutan mi pa'y kinituyang ka, ano niya taramidan may. Badong, uray mansyon ti balay ta. Nududua tamatlaan, awan serbina. Kat inton rumwarta, awan magkaruba ta. Sapay no awan ti kainistorya kit sa anak ngagbiyak. Papanawan ta nga ta idawin no saan? No siyak amay sa. Oray saan? Kahit kasanon nga gimansyon ta. Ay na, kas na kunakaw. An-anuam ti mansyon. No awan met karubat. Isumat nga minti kayat mau. Una, takan kantyawan data. Asaan ta akabailan ti agbalay iti dakkel? Ken, amangan kiday no pagbalayan ti alalya, no dakkel unay ti balay ta. Ken maysa, masadutak nga aglinis iti mansyon. Agmalmalim adalusam. Makapasadot may. Papanahon da kami mo't gaya man tatabadaw. Nagkuna. Isumot ti bagbagam. Nagbabawi kami kininanam atuyang. Saan da kayon apapanawan? Ha? Agpaisaw tatabadaw. Wen, ken sukatan taman kiti jay planaw. Agplano tamanan. Ay, tangdanan na ka. Ay katwa na. Sige, tatabadaw. Mansyon ka di pala nga balay ti kayat mau. Saanin? Dahil ang simple abalay ti kayat ko, kwaraw. Badong kananatoyang. Nasayaat mo ta nakapagpanunot kayo anaimbang. Taan anuan ti dakkel abalay. No awan met gagayam nyo. Ala sigay! Didon tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangat. Kapitan Enteng. Good morning, tuyang. Saan agod ti morning ko ita, Badong? Ni. Apay ngay? Tay? Si kamot lang tagkapkapay. Ayan di kapik ngay. No kayat mo tagkapay, di agtimpla ka mo. Tuyang, adda ka di parikot? Awan. Kat apay nga ro dakasta ka? Manipod ita, si kamutan ti agtimpla iti kapay mo. Tuyang, adda ka di dakas ngay naramig ka. Ha? Di ta ka man langan. Makapawan ganas ti agkapay. Ay, tuyang! Ay, itos kay. Pimanawan. Apay ngay, nagungungit ni tuyang. Nasaya at magtiugali na idikalman. Nagkinkin na tawa kami pa'y ngaraw. Apay asinurot nakpailaan dito yung karayan na Badong. Kaputa tulungan ka ngaglaba. Sanang, agawid ka kitday. Ni tuyang may... Ala, siya kang timangigaw-gaw ka dagit ha. Saanan ko nakmag? Saan ko akasapulan titulong mo? Awan matimaday, ngay naramid ko ken ka, tuyang. Apay akasta ka matan kanya. Salod-sod ang pailaang no apay?
Anay! Ay, anay! Anay! Isinipat nagmatay! Day tati ganabom. Jak maawatan ti ugali magasta! Parikot munday ta. Kalaba ka, tuyang. Saan ko asal salud-sudan? Nakaluto ka din, iti kanenta. Kanak lang tilinuto. Si kamutan tagluto iti kanaw. Apay ngay? Agraman dyan ng anam iti agsapa. Makaamo kamutan amang inaw. Ha? Tuyang, nagbaliw mo ti ugali mo. Ala, agluto ka iti kanam. Umuna akong amangan. May kamba dito'y palay-palay. Andiyan ti gagarap. Kulaat nga rod ang nagbaliw ti ugali ni Tuyang kao, paray. Kasano? Pagpupungtutan nagparay. Na. No agluto, kat kanin na laang ti iluto na. Bakit na? Diyak nga rod amaw. Kaano pa'y anang rugi, paray? Ito'y agsapa, paray. Nasaya at kami matidikalman. Win, nakita ka nagkinkin na tawa kayo iji paraangan nyo. Iso nga rod, pare. Wano. Adamat na aramid mo adin na nagustuhan, paray. Dayta nga raw, tijak amaw. Tadi namat nga rod ibaga kanyak no apay, paray. Basta pagpupungtutan naklaeng Ay, wum Ad-adan aagurain nak. Amangan mo ito nakaibaan ni Marituyang. Kahit masapol ngagparte kayo iti nangisit ababaw. Ha? Epektiv nga ta, pare? Awan dakas na no padasin nyo, paray. Dita mo. Amangan no iso ti makaagas iti sakit ni Marituyang. Ibagam lang no manugot ka. Adap amaw nga albularya. Adda kamot gayam dito itirsina ni Mare kuan ang Marebanang. Wen, Mare. Imbayak lang nakistandby mat Nay, apay akas tatila nga Marituyang. Kaslada na dagse na parikot mo. Adda nga rod Mare. Day tati makagapo. No apay nga mayak dito itirsinam. Kasapulak ti kasarsarita. Adda ka di saan nyo ang nagkinaawatan ka ni Pari Badaw? Un Maray. Kasanumot nga main. Nakita a friend na iti Facebook jay ex na at taga Baguio City. Kasano anamuam ngay? Lino katak ti Facebook na Maray. Kat mas daawak ta nakita ti post ti ex na. Hindi kita friend na mo't gaya iti Facebook. Day talaang ti pagpungpung tutam. Saan la day tamaray? In heart react na pay je picture ti ex na. Ang mga no kachat na, Mare. Awan mo tinakita ka chat da? Ngam nakita ka nag-comment ni Badong iti post na. Anya nga iti in-comment na, Mare. Beautiful! Kanada pa iti heart emoji na. Ngam no jay picture ko nga ipopost ko iti Facebook. Like laang ti react na. Masapol pa'y lang apil-pilitak sakbay nga ag-react. Asino nga iti sad ang masaktan iti kasjay? Nagkasangmat nga rod kasta Mare. Ay, sobra Maray. Ay, naimbag lang yan ta saan akasta ni Inteng. No adda ex na nga ag-friend request. Kanayon nga i-block na. Ay, no saan, damagin na pa'y kanyak. No kayat ko nga i-accept na, no saan. Ay, naimbag ka pa'y Maray. No ni Badong dayta, i-accept na adagos, Ni Pari Badong mat, jay nakitak anaggapo dito'y balay. Idi adak iti tersena ni Mari Kuanang. Anya timbagana? Pagpupungtutan ka nun ni Marituyang. Anya nga iti imbagam. Mga no nakaibaan ni Marituyang, kahit masapol nga agpartida iti nangisit ababoy. Kasta ti imbagam kan kuana? Wala. Saan na balay, ta damot amok nga albularyaw. Inununam manunday ta kinarawat mo iti karnit baboy. Awan dakas na no ipadas na dung. No isungay, ti makaagas ka ni Marituyang.
Ay nainteng, saan ang nakaibaan ni Marituyang? Anya kumanga tiyan mo? Agselselos laeng ni Marituyang. Saan ang nakaibaan? Ay unay kamutan? Aya. Wen, friend kano ngamin ni Pari Badong iti Facebook jay ex na. Saan laday ta? Kanayon pa'y kanong nga ag-heart react kan ag-comment iti ladawan ti ex na. Anggam no ti post ni Marituyang, ag-like laeng ni Pari Badong. Kan masapul pa'y ang mapilpilit. Ay, kung naklakit din no nakaibaan ni Marituyang. Anday, adda ka din yung Uncle. Napan ije barangay hall. Anya ti masapul mo kan kwa na? Awan matkid day. Ang imbilin ni Uncle, nga itulod mi itadatata badaw kan nanatuyang iti albularyaw. Apay? At tapon na ang nakaibaan ni nanatuyang, tapagpupungtutan na kano ni tata badaw kat awan mo ti makagapaw. Ay, saan ang nakaibaan ni Marituyang, Kwarog? At dala ang pagsilsilusan na. Ay, kasta ka din, Antay. Wen, iso asaan mo nga itulod ida? Mangan ngay nung tanak ni Uncle. Siya kunti makisarita ka ni Enteng. Sige nga raw, inakagpasadan, Antay. Naimbaglaan nga anta nasabat ka dito'y dalan, Pari Badong. Saanan ang masapol ang mapanak ije balayaw? Kasla adda kayat mo nga ibaga, mare. Wen, siya kunti mangibaga. Taamangan no sa bali man ang tinaawatan ni Enteng, kat sa bali man ang tiidanon na kan ka. Kastoy nay, Pari Badong. Nakasaritak ni Marituyang idikalman, kat adda ka no saan yaw anak kinaawatan. Pagpupungtutan nagngaraw, nyam di namat ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo asawan, pare. Talaga asaan mo nga amo? No apay apagpupungtutan na ka ni Marituyang? Talaga jak amaw, mare. Di namat ngamin ibaga, no anya ti makagapaw. Kaya't mo amaamuan, no apay? Ha? Adda ka di imbaga na kada kayo, mare. Wen, Pari Badong. Iso apagpupungtutan na ka, taad dala pagsilsilosan na. Ha? Sino kumangay ti pagsilosan na? Awan mat, ti daduma kasinsinnarak ka. Agselselos, ta friend mo iti Facebook ti ex mo. Saan laday ta? Nadakamat na akanayon kakano nga ag-comment kan ag-heart react iti picture ti ex mo. Ngam no iti post ni Marituyang, like lang kano ti react mo. Masapul pa'y apilpilitin na ka. Day talaing ti makagapaw? Katwan, no apay mat ngamin adi muliklikan dagita nga ex mo, Pari Badong. Jak matamo aday jay laing ti pagsilsilusan na. Kat no amin apos dagiti Facebook friend ko kat ilalay ko. Normal lang agselos ni Marituyang. Saan nga insecure day jay, pare? Mabutang la siguro no madadaal ti relasyon nyo gapo iti ex mo. Tinasaya at nga aramidam ay wem ni Marituyang. Kanliklikam ngamin dagiti banag ang makapasakit kan kuana. Liklikam dagiti ex mo, tapno awanan ti pagsilusan na. Agyaman nag-amaray, ita, amu ko no anya taramiday. Ay, maray, anda ka dilakom a chocolate dita. Adamat ka ba dong? Gumatangak man ni titalo. Mabitlaang tayalaan ka. Diyan ngay sabong adapay. Diyan artificial? Wine, gumatangak iti talaw. Nay, kasladar mo ma. Awan, para lang kinituyang ko day tamare. Nasaya at mata, tanapanunot mo nga ikan iti chocolate kan sabong ni Marituyang. Ay katwa na, tapno din akong pagpupungtutan.
Wala, anda ngamin pagsilsilosan na. Huwag nga raw. Jak matimbaga raw, papagsilusan na ti ex kaw, apren ko iti Facebook. Saan mo't nga iti Facebook post? Likes can comment, ti pakakitaan, ti pudno nga ayat. Ang madaman-damagag ka ba daw? Anya day, jay mare. No ni Mari tuyang ngay tada Facebook friend na nga ex na. Ha? Kat kanayon pa nga ag-heart react. Ha? Kan nag-comment iti post ti ex na. Masakitan ka? Sigurado, mare. Ita, maawatan mo't siguron. No apay nga agselselos ni Mari tuyang. Winain mare. Maawata kaon. Sana balay. I-block kaon ti ex kaw apag silsilusan ni tuyang kaw. Nasaya at ano kasta ka ba daw? Tapno agsubli ti sigud alin na nganyaw kan ni Mari tuyang. Tata ba daw? At damit tsokolate kan sabong ay gamaw. Wen kwaraw. Para kininanam atuyang dagitaw. Ay, nag-sweet kayo nga raw, no kasta. Nasken nga ay wag ni tuyang kaw. Tapno di nagguraan. Liklikan yung amin dagiti banag nga mo yung pagsilusan na, tata ba daw? Jakmet amaw, apati jay heart react kan comments ko iti post ti ex kaw kat pagsilusan na. Uray sakmet tata. No at da asawa, kat kasta ti aramidan na. Agsilusa ka, tao tayo laeng nga darik na. Nga uray ti amo tayo kat simple lang nga banag. Ngam para kininana to yang kat nasakit. Well, mutki di Agyaman na kiti tayo nga imbagam, kwaraw. Awan ang yaman na, tata ba daw? Sige, labasan ka pa. Sige. Ay, ahiwan yun, inana to yang. Tuyang, sabong kan chocolate para ken ka. Ha? Awate mo hon, ang mga no ibabawik pa. Itaman pa'y amang tad ka iti sabong kan chocolate kanyak badang. Idi pa'y aplanok dayta. Ngam italaeng anaadaanak iti kwarta. Di nakading kagora, tuyang. Panunutek pa'y. Ha? Ay, pasensya kan no na i-heart react kan nag-commentak iti picture ti ex ko iti Facebook. Sapay la ko mata mapakawan nagtuyang. Ngam no siya, like react laeng. No maminsan awan pa'y. Saan mo't nga iti Facebook reacts kan comments ti pagkakitaan iti napudno nga ayat, tuyang? Sana balay, i-block kon ti ex kaw. No kayat mo, itamot laang. Saan mo't amasapol nga i-block mo? Kayat mo manwin no saan, i-block kon, tuyang. Black. Kita tuyang na i-block kaon. Ita, awanan tira sound. Tapno agsilaws. Kan pagpupungtutan na. Adak dito'y kusina ba daw? Nagsapa ka matan nagreeng. Una, ta nagpapudot ak iti pagkapay. Kan nagluto ak iti kananta. Ala, agtugaw kan, ta agtimpla ak iti kapay. Are you sure? Wun. Karga ka di iti creamer, wun no sana. Si kalatan ti makaamo tuyang. Ay na. Agyaman at Merienda tapay paray. Kumusta kayo di marituyan? Nasayaat kamin paray. Saan mo't gayam anak ay baan ni tuyang ko paray? At dalaing pagsilsilusan na. Nasayaat kami itan. Mayat na. Di mon ulitin nga aramidan dagiti banang apagsilusan ni Marituyang. Tapno kinaawatan kaya. Wen paray, saanin ang maulit. In-block ko amin ang dagiti ex ko. Tapno awanan ti pagsilsilusan ni tuyang ko. Saan ka matan ngagsilsil paun ba daw? Manak
taklay ti trabaho dayta. Agsilpo nagtulaang no kasyapulan. Ay na, saan ka matkit aparitan? Wen tuyang, maawatak ti kayat mo asawain. Ngam bayamon, agsilpo nagtulata no kasyapulan. O kaya klaang. Ala, kastamot nga rudon taramidag. Tanay, manaktak nga agpaiso iti trabaho dayta. Tilaangan pa nagbangkag ta, ti asikaswan ta. Ay katwan ato yang. Kat liklik ka undag iti banag adi mo kayat nga ramida. Iti kasta, kanayon ta nga kinkinawatan. Ala, tatabadong ken na to yang. Liklikan nyo dagiti banag a makapasair iti tunggal maysa kada kayo. Tapno di kay agapa. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.